Atzinali makuan natamaktakalaw, laki la nakinkapasayan ng coronavirus. Ushpa lakata katlawan tuli kishwamak. Lakapatsan kan chupun mili makachaka tilichakan. Eso kalilakas kinti alcohol. Lalakatsukatlawan tenko konuma. Eso akaslumama. Laklakwan kawatili kuchun. Kapitik pukuchin yung patlatsay makakatsi. Mi magshpanin ka aktisya na wag. Lakatash para lalush lakaskink. Lakalakatsunah tlawanan. Aktim metro ay tatish li pahmakatnish li tatayat. Lakapitit lanta katsi lamak. Lakapatsan kan chotsunali makwantil talen sangkat. Disak sinish kal. Tila liwanaja shanan. Tiang kalin santalaman tipatimin tahatat. Kakamaktakal. Lakin ang lakatlakayawang coronavirus. Kalakapastak tinchulikis mamakang pahmakat ng kalatamaw. Katamakshtak tikminchik. Lakin ang kamaktakal na manilakapas. Para kwenta na tlaway. Para natamaktakal, putim tamaktakal mau. Shlakasking. Para lilaman ilkuyat. Skawawata kohon. Mimputiminik ang katsani. Pish katsampat. Akatsampat. Eso lalaka shanan. Eso parang tatanok lintin siya maktimin para kasliaman tahatat. Kakilpin permat sa iya 800. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.